Sukana mina. Sukana ngafana ke. Sukana sikhulume nani? Usithe ngwana. Mr. Kaka ngambamba ne, ngazibona kathi uqine ngimbulele igcineni. Ubethana nomsana. Okay, asizuma makhe mama uthi inkinga yini? Kusichazisele inkinga yini? Khona. Inkinga yamntana lo. Right through mangiyokhona ufuna imali. Yeah. Angasinjalo nangaba kayithola imali le. Mina ngiyatrajwa mina. Angishayi umntana lo last inyaka lo phele kwangilimaza la or ngisikhathi mangishayi umunye ubhuti wangapha so wathi wamthola aphethe imikho wamshaya uricha wathatha imikho le nje namhlanje ngithi ngiyaphuma uthi yawo namsuni wakho wena utshwala hayibo ufuna imali yami angeke ayingangami le ngeke angali imali ngihola incane isikhathi fanele ngiphelele esibangeni Lona kuneminyaka ngaki? Na 15 unyaka. Uyaya esikolweni? Ngaya esikolweni computer imkhahleli bamcodi la isikolo singichoka. Yini isikolo Ba inkosiphile la bamcochile. Bathatha amatsapa butama. Matsapa ukuthi ngithathe ngombhalisa lethula sizwe mina. Ngikhaba ngonakele. Baba labantwana. Washona. Then laba bayi2. Ngibobaba one. Okay. Sungana ke ngimfonelile ngamchasisela. Okay, mina ngifuna ukuzwisisa iRDP ngohlala kule RDP. Yimi ngihlala kule RDP le. Why like ngathi semtsweleni akagantshelwa like how is safety yenu ithini because kubonakala cala kumnyama akagantshelwa like isafety ngiyazisisa bhutam ngiyazisisa kakhulu bhutam. Kodwa ngiyazisisa isafety bengifakile idrat manje so ngokuthi kwaba nenye imoto yachayisa and vele kunomtswelo too much la. Bana ke RDP emtsweleni ongakho. Bayakhe njani kunomtswele la? Ay mina ngazi ngoba na mina ngafonela umkhansela athi siyakubona ukuthi uhlele endlini engekho rehe besihlala ngapha kwendlu lena vele yabona bese manceda kweza laba seneli spread bafike bayakha vele khona la like mara like honestly these people even bayakha njani RDP endaweni so when you are saying you are making it different uthola indawo istand so I know this is unacceptable like bona they are saying they are making it different ukuze bakhe RDP le besala ngapha they should have seen ukuthi indawo le ayikho right because ngithi semtswele no serious la uyakubona kumanzi la izulu ligcineni nokuna okay it's fine let's go out of this umfana lo njengoba aso ukuphi ayekho uhambe nabanye abangani bakhe abayi3 we3 so bangani bakhe bese wenzani ngemali akhe imali yabo wenzani ngayo wena imali lapho fanele ngithenga ngayo ukudla bese na enye nangabe izinto zangihlayelela ngikhambe nyokuboleka somewhere bese maceda ngikhona ukuthi ngibhatalise ukuthi bakhona ukuthi badle ngoba ngiyi1 ngisingile ubereka phi angisebenzi mina ukhola abantwana bengaki abayi4 ukusela uyasela ukusela angiseli msisi ngicela ukuthi ube honest nami be honest standard uyasela yeah ngiyasela bhutam okay uberekisa malini yokusela Naqeda ukholela abantwana usela malini hlanga phakathi ngiyithatha i63 rand kuphela bese maceda ngibuye nayo bese ngiceda ngithi nasi imali ngibathengele nokudla yathenga yokinto mara bhatisha umntana lo Atana besikholeni like yini into oyifuna uyazi sometimes sibazali we need to understand ne kunenye into sometimes enza ukuthi umntwana agcina akukhwele phezulu kwehloko ngenxa yokuthi kungenza ukuthi na ukhambile kuyokusela na uceda ukusela ubuye ubhamulile umntwana solo kuyabona ukuthi kunezinto ezinye esisaleleko ongakazenzi uyazisisa umntwana ona 15 years i teenager uyakhona ukuthi naye abone ukuthi no the more uloku busy usela hlangana nabantwana njengoba uchaza ukuthi wena uyi single mother uwenza ukuthi enye ihlonipho phezulu kumntwana wakho ingasabi khona ngoba nawuseleko akazi ukuthi unjani what if uyasela kuza abantu abahlukileyo because nale ndawo leyo uyayibona ukuthi ayikaphephi because uyabona ukaphephi la khona mara uyakhamba yokusela abantwana nabo yokusela basala mara ngilali ngaphandle ngiyabuya ngithi abantwana ukhamba nabo etshwaleni angikhambi nabo bese maceda yakhona udisha is like so mara angisumuntu okhamba amathaveni noma emzini benze umnyanya ngesikhathi ngiyakhamba nabo ngibathathe bonke vele boy3 so ngizwe mama ngizwe ngapha ngaku wena ngumakhelwa nakho umuntu unjani iqiniso mina ngizoba honest sticha naye kuphi lapha eBottle Store Tavern iBottle Store not the Tavern Bottle Store ngila kuselwa khona utshwala yes bese nenzani lapha ngiyaselwa
niyasela Yes. abantwana baba bakuphi nakasela Nakakhambi nabantwana. basalapha abantwana Angazi. abantwana bani bakuphi nani nebhodi stop banze badlala nabanye abantwana bese maceda mara ngabo-4 siyabuya sonke mona because abantwana ngithi ngicala abantwana bakho bancane khulu sisi you understand abantwana bakho bancane khulu do you think ukuthi umntwana wakho lo na 15 years nakakutholwa ngekho athola abantwana bekhaya badlala endleleni abantwana amalanga la bayetsho then umtholo abantwana wena uyokusela etshwaleni Honestly Dudu ngisaba ukubuza something. Umntwana khona kazabe akukhuphela umese akuthuke athi bathi ufuna imali agisasa. Why? Because umntwana angeke ayenze into leyo. umntana Ungakamthengeli ukudla, ungakamthengeli next. Umntwana lo ngithoma ukuzwa. Umntwana lo, this month ukuthi Jane. ukwenze so. I don't know. kade Why bongayikhuluma? kade ngibekezelela Why bongayikhuluma? mara wena maybe sesi uzolunga. nanje uselile ngasile serious ngasile Why bongayikhuluma mntwana? guys mina ngizwe isimelo sotshwalo sesilona ukutshwala Khuluma iba Uzwa free. isimelo sotshwala Dudu khuluma iba free. Yazi uba free. ungafika la kithi usitshela ukuthi umntwana wakho nguye ufuna ikhelebho uthola ukuthi umuntu ufuna ikhelebho nguwe Yes. ngoba thina siza kuthatha umntwana and ekutheni mina umuntu ufuna angayenzi ikhelebho next mina umntana lo vele kade athomile Asali, umntwana angali uyahlukumeza. njena namhla uselile bengiphethe stress vele ngikhala vele Wayokhuza. Yeah. ungahlangana nabangani bami bathi Naphuza. bangithela Yeah, manje ungathi bathi awukaseli. next mara waphindwa Yeah, ungathi awukaseli. ubona because sengikhala Ungathi awukaseli. mandla ngicela usondele mfo lekade ngifone ya no ngicela ngicala asho ukuthi libhelwane ya liwani phela liwani vele namhlanje ngobana because Yeah, ngithe but ukuthi la uza kuzoqala wenzakalele. ngibuya somewhere ngithi ngiyangena la ejartini wathi ya wena msunu wakho wena Bekanokudla endlini. mntana lo ukudla bekukhona wathi yena akakufuni Thina ngeke sakhona ukukhuluma cause yena akekho ngisho. thana nawe Yeah, ngathana bekakhona azikhulumela umntwana lo. ngikhulume mina ke nje ecala Dudu angasho ufika lapha waselibhelwane ungitshela ngomntana ukuthi wenze Yeah, ngithathe ekhaya ngikufonela ngithathe ngeze emamini zami ukuthi ngifonele nge-10 so Dudu umntwana la ngabe ukwenze njalo uphi yena nje thana kosabe khona sibona sengichaza ukuphi lapho Uya enzansi. akusekude akusikude okay ngicela abayi2 bakhambe lapho ngekoloyi Nayo umama khelo. noma makhasikhambo sikhombe change house ngizosibeka La khona ngisho yazi la adisha khona nabangani bakhe. Kwazi ngibani abantwana Chita. zazi indawo bamazi umntwana wajobuchika ngaze sikhambele nonathi Izandla la. ngibona kunagezi kumnye inesikhathi esingani igezi ngekho la bram la indawo igezi Ngiyakwazi kabo chibo chino lo. madoda last ngisankila ngazi Uyakwazi? Izala yakwazi ukuthi isikoma ngena nomrs number Uyakwazi msana? number ngiyoripota vele no like ukhansela what is the council about this situation because